Apar di krong along Karbi Cruise searching room amai KKC eningkan po kicok mahanggetek arani katalon pon. Kichengsi Women Knockout Football Tournament kang tupon. Apar di krong along Karbi Cruise searching room amai KKC eningkan po kicok mahanggetek arani katalon pon. Nibhai kre trok chitia Chiklodhonsuri constituency kaparlo apar di krong along Karbi Cruise searching room amai 5th birth anniversary celebration KKCA mahanggetek arani katalon pon. Lason se ada bapor malompen pangcheng pon se karkli pistame vomud vokan sitame mesen lapen ahin pen nihang ni repen ke bangatum sitame KKCA amai long nang chitong dun si alira cham chipidun lapen ke nim rokom nang plang si jutang pachethanglo lason se thorom chipu pepin pen di krong arong arar kapre ke thorom atum sitame chitong dun alhui chop hapon vidisia ke haiken singing leng tame chitong dun lapen ahin pen ke bangakru sartum chitong dun lo labang solong chief guest chop hapon Dr. Tuliram Ronghang lapen surjorong paratum nang chitong dun de pen ajok ningduk nang chipaklang dun lo wangji wangwe pusita Aja da berda sita menang lo le pupen chong hong nakason si thek pon long lo athe KAAC abitung aphan chop phavek ta nang chitong dun de det pen radatum aphan pamang hu prong ason si thek pon long si ningduk nang chipaklang dun athe KKCA lake Karbi Dhurom ke pleng chenga Dhurom lo pusi nang pachini dun lo dilai pelan kilo berta hemari pe news de report pe news kasnate na tum ke doana phanta ninga klong pen tum krang kita sita anan than haru lapen doan lagi hempor bama dirurang sina amai dirurang sina ke ingkan ke po toya KKC suma mahate amai long mirjeng dike atima klong na kahuli kan kiri nang kesan sekapot kurang pajeri klong sini cam ini tum KKC ingkan po mahate kali koru bama lata KKC lasi hala so temo ke ing dampak naik kosong di long lo ma apia party ma klong dekan si sudi pon lo pen dapat pen sita mera dak lasi tum share kupon no mumut bukan dan si mesen lo anaman dan ongdung akhir jemeni itu long lo tapi na duntu isialam tulang soitoju lamain tur pon lo tapi mai pu bes lamain tur pon lo mai pu pen lamain tur pon le rakhi bangke penang karbi anim rokom karbi ke pijo kiri kesan along long lo paklar ji phani tu mang pon lo tapi na so kia bangke nilitum nanungsai nitum padu pon lo nona bangke rada mai pi nitum padu pon lo nitum pedan taknon advocate penan tek mencari advocate penan citong mendo dan long rike ni sahabe amai tum penan citong mendo penan aklong penan nitum ni samping lo KKC tiri kam doan ben ni arong lo dan rasinja song pada menan citong mendo dan habar amai atum kami doan penan citong mendo dan laswa amai kapacuna lo penam ini ngaplong becuro istana tum satu nana cerat menjaga termo jadi manghidalo ni lukiman untado nonado lukiman la penam nana cerat menjaga baron bari melong nana cerat ni bani cukudam mangke sikap dia oke bisa nana cerat kam jam ini biji seruan ini mah biji mata dam ni ngarong pik lo pensi asal jadi ni conduk ini pong lahai si hangdam sapong ano jenang Ivan mai long nawar sai tu lasi tan nilitung kan di kurusan cingro bai penke bor ipon bom lo nang litung le ini ka siksa ko kiri karlang along penceng lo kladak de bang beta kladak de mat alang di kanten along antana kera tum sar matung lo sa onji mam tum kasu phapon ali sa ya ko taka bidala si ka ake ha doktor kan ke bapike la ni matu ke klang vik lahai bot laki isi ke panaki miang hek lai alang itu hampir pura lo kapanong pon alang itu mo pilo pen mithan kar biya khe anim phanbang matha te kang nang ko itu makan ta nang rabom lo sita nona kapre tok along nang biya nang itu bang pen dagara tu phan maximum bila sore kita kang asal itu amai lang ke Kristana Dhurom, Lukshimon, Joy Guru, Sonaton, kapre kaca sorsa bang ini tu ni pon ke dalam tangan stame kapre kita la nim pasti pulok akam nang kenang nim siat do nang ni Kristan stame ni tangka mahado pete di jaron mereka hidupnya bani di jaron mereka pete di Lukshman tarapun ni la bang kacira pete tu bang ke
non ini tu panggilan sih la solong sa oi ning kirun ning ko do le kecing pe la hoto juga lo kirang hilang long kan itu kami unan cebol ipon po Kita kiri kami ni arong lo kesi kiri kam ta du pun ki ke hai budo kam sa kecing lagi catu sar sete ini tu lang pher ban cheng lo nan ha war mai lagi catu bek lagi itu thang chara chu lo nan na ki dor de ki poke along te da don si content si long video chairman ke itu sumsi sekali di ini dia kan ini yang sama lang di nang rambut na pen itu cuma asnu lang di suri pho nang lu di suri pho bang di sedang tu thai pom non ta mina poket ta tak mom lah tadi ning thelo ar kam lang tum no ke ba ilang lo mang ke ni tum jasme pe ni som sia man cha tong du pote ni tum tak ka ta han ke hang ke ni tum kan isi do long le bang bang pada chuning ni lo long le bang jutang ta la juban bang dam tang kan phong bong ta media ka pe hang hi long le an chot ke hang aro na ho ta me lu ta ki pitang na dula ko nam ta pinja tok et bi ko si da solong le na hok le na pu ta mi sen ke polo na na teng ko te ko som ji ni prang bang alang tum aning kereng mi pen nang pita hai mi ni tum unan ni tum ke si pen ta kaching bai pon lalu ni tum kamat ha bang karbiani ni tum ke klem ka bang ke kolam ne ni la kar ke pyo tum nan metan ni ka chirim bang thegam long ma yo them long fortune po arakki po cha ki bo lang ta chuyun ka kli ta diri mong phoi ko vi chu po pu lang chu po chi hu chi pu ta klar kli Kenang kita hem no sudah subang kita klar kan tu kusa kita horbong anam tu kita mina akap ini sempoten si horbong anam tak pinang po anam hang kartom tane le mati CM nong le dam posita me horjun me dam hi mati non itu kacima ta doktor tuliram no hang nong le dam posita me or in reading be kirap hang namita ba pine pina pin pura lupa pi dami putan mi ke dama ata dul mas long le mati inchir je pe nam te nam 25 kilo mati son si arnam long ke la andu se arnam long ko te andu se respect andu se mante ase ka ke ta thek re ba ke mang ni tu senang aku le tu la bosan ke si pen pini lang pepu athepi thepi ni ye pe ni tu asabe da mun testame awar mai tu mena chetong no nona jo kana malin kon pinji satu sana lang thepi tu nong tham ni che thelo ke ba gi long ba athepi thepi ye pe matha thes ta me la long le phelang bang kar bia khe nim phan non itu nang rap te abang du te po bang lo kar bia khe dum non jir songa son re adam sa adim dim na te nili darong kala tham num ta pe tham ne do ho di fulo hala tum ta adam sa dim bi ma ta kar bi te ne pinya ne ta adam sa rem tu na re people lo na bang ma ti temporary la Kichengsi Women Knockout Football Tournament kang pupon. Lakha Crazy Langpher constituency ang kang golong komaji patu aklam lok Kichengsi Women Knockout Football Tournament ke patupon. Labangso Women Football Tournament ke patu ki bipon cepatir pipon lake Sangpi Ratna Ronghangpi alang like International SBKF Dubai along sitame Kichengsi mati gold medalist ke cepalong dunabang pi iglo. Laban bangso football tournament ke patu ki bipon along President Sangpi Dimihan sepi alang li sitame cerap ceto dun iglo. Bangso Kichengsi Women Knockout Football Tournament kibi pon Kichengsi arnimate kangpu pon along kipathu pon atima men lake FC Robin West Karbiang Long Dong mukak lapen Oveching Tour FC atumang bongsi kipathu cedan pon lo. Bangso kipathu pon along FC Robin atum Goal 11 Oveching Tour FC atum phan parem pon si FC Robin atum chipahai pon lo. Bangso long aluhisar puaman benang cetong dun lake local MA CEM Madhuram Lekhe Bukolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron, Bukolia Municipal Board Vice Chairman Anita Soikia, Bukolia Sport Association Kongchunbang Bhubantok B Ward Commissioner Bijoy Hanse, Pranjal Sharma, Gautam Banik, Junaki Lekhe bi Langpharkar Bijutang Asongmai Phuke Hai Timung, Lapen bangso kipathu long kelang charipon mate referee Robiram Tokbi, Lunse Tokbi, Bikraming P lapen labangso Kichengsi Women Knockout Football Tournament kipathu kibi pon along ongdung kilang muluk aphaya tum bangso kipathu pon along kilang aradatum chetodun. Volong koma jipenan kilobirta Joy Kim Taro News Tech Report Pay News.
bolong komaji pini lada first women tournament ki bi nilitum dak HD talent creative production bensi ki bi pon la kinitum all Karbi Anglong pini lada patulong kamlong na charab do nilitum la komola terang pi la pen baido rebuti nilitum presiden dimi hansepi alang lesap tu kisung joy ni mat pinyang cita onong le dalabon sita men nitum khela bang kini pachu bang ge insam jen ben sini nitum chunlo asipini winner bang ge lage Rongbin FC West Karbi Anglong la pen pini dak pachu long bang ge witching tour kongjuga thoy so bangi nilitum ke mangela pulo jen nili busita me nili athletics ke national international level ansi nili ta undolo la pena pun nili nyuri sangho la pulang istami social worker la penjitu president alangli dimi hansepi alang leta national international fashion band designer long ke alangli ta winner lo la so nilitum jen okol dak Karbi Anglong la pen Assam la pen India ang bong chot kali nilitum international long ana chepate dun la dak hek dun long jen sorlo tum ta ko ang active jela an suse jen ilinon ta Karbi Anglong busita me la an suse jen sorlo tum ta nang lai dun season football busita me anu se nong me jen wan pinangji Karbi Anglong aphan aso phansin nilitum chipaduk si pini la so pathua klam long pangcheng pon lo si non sorlo tum busita me an suse chipaduk si dang cherab dun angji jen nong me wan pineng football busita me non athletics punol fashion busita me nilitum nong me wan pi bom lo la sil an suse ta nitum bor ipon thuji la son thol se non football busita me non sorlo tum non alom ki minang an asu martum sitamil la pu pathu nat pu important and edet la sinon important ang enon sila an so se dunang ji aso phansi ni letung la so pathu bang ke sibi bom ano bang ke ni letu molong ke 20 an ke par bom lo nang join dun 20 mane 19 la sonan ke nang join dun confirm lo bon sitamin non bang bom lang lan so se do thuji la si an tampen ke non ko ke khobor avelang tami li Karbi Anglong long bang ke kadu kavi la Karbi Anglong asor an ke nang join dun lap lo la penon nilitum first round pini pensi pangcheng la September pini pensi pangcheng lang la sinilitum first round pini pangcheng det pen tamen non wangji atum aneng hang atum sorlo tum an pen la sumar chupathe so sarpemar tum bistame dangnang pathu dun me ako nilitum age pusitame la so bang ke nitum bibe la se aneng hang link aneng hang bang pusitame dangnang pathu dun me jen dake li sorlo tum chipang tangnang ji ako sorlo tum ta hek la so bang chipang tang nei la si kadu kavite nang jon dun tame non ta por do olang la si nilitum la an si nilam thing tam Nikolai Sports Association Pathu Klamlong agency women knockout tournament ini la baso Pathu ini agency itu nih lo lagi Satgaon la penkedat Kong juga tuh FC agency waiting to FC agency Pathu di panggung Swarlo Soto jadi isi lama ke mission lo Swarlo Soto penana di gitu la buson ke Pathu ketek long ini tum dolo sanono bangke juherjong all India master game long cepat tidun sampai rotna rohangki halang itu kabori pen ini lah bangsa ke Pathu dah ini tum set bang jadi ini tum kadu beta bori dun long sampai Masone itu Swarlo Soto Pathu, labangnya itu Pathu kono. Lalu pulang ke itu Swarlo Soto mahan bertemu ke Pathu, ansu sejihung kono ketek Pathu kono. Athenon ke Pathu ciyak pikang lo, kalau so ciyak udah banyak sih. Itu tum ahal baru sampai Pathu yang sih, misam lagi pulang ke Pathu Soto. Kerem kan lagi itu, sitamnya practice deh, orang practice lo pulang ke tek silong halang itu ngabori pon atau nane nanti pon kira-kira mission itu teknolog halang itu juga pernah ada kasalong atletik Swarlo Soto Pathu jitu sila pendaku ini tum cepat ini dia paling cici ini ini juga tuh halang itu man sikpitikang halang itu kenap dari itu ulang komaji mungkin lang serpen Bagi ke bagi kalau dah cepat itu dia tu
lo dak kecete kalau nggak cepat tidur dia tinggi. Kalau ni orang ini lah maga solo sotun ka cepat sunat penan cik kecil dulu. Nanti kalau ini penan